ovamo, ja bih skrenuo pažnju na jedan reduktivizam koji mi malo smeta, a to je, vi ste to pročitali sada u saopštenju ovih intelektualaca, među kojima su mnogi ljudi koji poznaju, neki su od njih moji prijatelji, koji opstanak Bosne i Hercegovine vezuju uz opstanak socijaldemokratije i tako dalje i tako dalje. Pazite, ako mi govorimo, ali ja ne govorim o tome, svaka čast socijaldemokratima, ali naša stranka je stranka centra. Mi ne želimo da uspostavljamo socijalizam demokratskim putem. Znate, ne smeta meni to jako. Mi smo u bloku zato što imamo neke više interese. Ali sada, ako pogledate Evropu, pa nisu u Evropi samo socijaldemokrati i ne brane je samo socijaldemokrati. Ovdje je postalo ružno biti desnica. Desnica je gospođa Merkel, desnica je Tereza May, postoji časna desnica. Nije svaka desnica kleronacionalistička desnica. I koalira sa SDP-om, dobro. Pazite, jednostavno to vezivanje sudbine evropskog puta za opstanak socijaldemokratije nije tačno i nije fair. Postoje različite među građanima, među ovima koji vam gledaju, nisu svi ljevičari, a to ne znači da ne vole Bosnu i Hercegovinu. To je ono što mene smeta, što se u spisu koji ste citirali spominje povratak na vrijednosti klasne borbe. Pa molim vas, koja je to terminologija? Da li zaista želim? Meni je drago što gospodin koji se javio voli komunističku partiju, ali znate, danas komunističke partije u Evropi baš nema ih mnogo.